ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମ ଦେଶ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଅ ସାଙ୍ଗରେ ସାନିଟାଇଜର ଧରିବ, ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବ, ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ମନେକରି ହାତ ସାନିଟାଇଜର କରିବ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ସାବୁନରେ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଏସବୁ ସଫା କରିବ, ଆଉ ପୋଷାକକୁ ବି ଗରମ ପାଣିରେ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଏସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିଛେ, ତାହେଲେ ଘରେ ବସିକିରି ଆମେ କିଛି ପାଠ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ପାଠ ବିଷୟ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବି, ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ କୋଣକୁ ଆମେ ତିନୋଟି କୋଣରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ କୋଣ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଦେଖ, ଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସେ କୋଣକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା। ହେଲା, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି କରିଛି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି? ସମକୋଣଠୁ କ'ଣ ସାନ ଅଛି ବା ଛୋଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟି ଯେଉଁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଛୋଟ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଠାରୁ ସମକୋଣ ଠାରୁ ଛୋଟ, ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଯେଉଁ ତାର ଆମେ ତାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବଡ଼, ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ଏ ତିନିଟି ଯାକ କୋଣ ତୁମମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖ, ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଥିରେ କେମିତି କୋଣ କରିବା ଶିଖିବା, କୋଣ ତିଆରି କରି ଶିଖିବା, କୋଣ ବିଷୟ ଧାରଣା ପାଇବା। ମୁଁ ଦୁଇଟି ସମାନ ମାପର ନେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମାନ ମାପର ଦୁଇଟି ପଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍ରେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଠି କୋଣ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଣଟି ହେଇଛି, ଦେଖ ଏମିତି ତୁମେ ନେଇକରି ଘରେ ବସିକି ବସି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଟିକି ଜଏଣ୍ଟ କରି ତୁମେ କୋଣ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ ସମକୋଣଟି ହେଲା କେମିତି, ଦେଖୁଛ? ଏଇଠି ହେଲା କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ ହେଲା। ଏଇ ପଟିଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଦେବା, କାରଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ବା ଛୋଟ ହେଉଛି କ'ଣ କି କୋଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟି କେମିତି ଆକୁ ପଟି ପକେଇକିରି ତିଆରି କରି ଜାଣିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପଟିକି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା କେମିତି। ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା କ'ଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିଲା, ସିଧା ଏମିତି ସମକୋଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସିଧା ଦେଖ ସମକୋଣ ଏମିତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମକୋଣଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲେ, ବଢ଼େଇକିରି ଯେଉଁ ଏଇ କୋଣଟି କଲେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସମକୋଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଣଟି ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ସମକୋଣଠୁ ବଡ଼, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଏଇ ପଟି ନେଇକରି ଏଇ ତିନୋଟି କୋଣ ବି ଘରେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସମକୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନୋଟି କୋଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଧାରଣା ପାଇଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା। ତୁମମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେତେବେଳକୁ ଯାଅ? ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ? 10ଟା। ଦେଖ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି? 10 ଉପରେ। ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 12 ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେଟା ବାଜିଥିବ? 10ଟା ବାଜିଛି।
ତାହେଲେ 10ଟା ବାଜିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଆଉ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦୁଇଟି କଣ୍ଟାର ମଝିରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ସେଇଠି କି କୋଣ? ତମେ ତ ଧାରଣା ଏଠି ପାଇଲ, କହିଲା ଆ ଭିତରୁ କୋଉ କୋଣ ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଦେଖିଲ? ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କହିଲ ସ୍କୁଲ ଫେର ଘରକୁ କେତେଟା ବେଳେ? 4ଟା ବେଳେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଛି 4 ଉପରେ, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଅଛି 12 ଉପରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ବାଜିଛି? 4ଟା ବାଜିଛି। ତାହେଲେ 4ଟା ବାଜିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ସେ କୋଣଟି କି କୋଣ କରୁଛି? କି କୋଣ ହଉଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ସେଇଠି ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ମନେ ରଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହିଲ ରାତିରେ ଖାଇସାରି କେତେଟା ବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ? ବେଡକୁ ଯାଅ କେତେଟା ବେଳେ? 9ଟା ବେଳେ। ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟି ଦେଖ କେତେଟା ବାଜିଛି? 9ଟା ବାଜିଛି। 9ଟା ବାଜିନି? ଦେଖ, କାରଣ ଏଇ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 9 ଉପରେ, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 12 ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବାଜିଛି। ତାହେଲେ 9ଟା ବାଜିଲେ ଦେଖ ସିଧା ଆସିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଯୋଉଠି ମଝିରେ ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଟା କି କୋଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଲ? ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏ 3ଟି କୋଣ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ପାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଯୋଉ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କେତୋଟିରେ କି କି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କୋଣ, କୋଣ ଜାଣିବା। ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ନବା। ହେଲା 4ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇ ଘରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ହେଲା କେତୋଟି କୋଣ? ଏଇଟା ହେଲା କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ? ହେଲା ଏଠି ସମକୋଣ। ଏଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତମମାନେ ତ ଜାଣିଗଲଣି, କିଛି ଧାରଣା ପାଇଗଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତୋଟି ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ଲେଟର ଲେଖୁଛି ଯୋଉ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ମତେ କହିବ କେତେଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କି କୋଣ। ଆମେ ସେଇଆକୁ ଏଇ ସାରଣୀରେ
ପୂରଣ କରିବା। एमती केते गुड़िया आम अक्षर नवा बड़ अक्षर तादू कि कोण सृष्टि करें बर्तमान देखिए कह पचारि मु मन पकाओ पूर्व जो मुझे सेगुड़िक सब मन पकईब मन पकईकि मत कह देख लो ये कौ अक्षर लिखिली इंग्राजी वर्णमालार बड़ अक्षर है ये कहल पिला एटी कि कोण एठी गोटे कोण एठी गोटे कोण एठी गोटे कोण ये गोटे कोण सृष्टि करछि ये गोटे कोण सृष्टि करछि हेले जोठी कोण दुईटी ए सरलरेखा कोण जोग करछन्ती सेठी गोटे गोटे कोण सृष्टि करछन्ती एठी गोटे गोटे कोण देखा 1 2 3 4 5 ताले केतोटी कोण हला पांचटी कोण की कोण कहबो एटा की कोण बड़ा दृष्टि सूक्ष्म कोण ये गोटे कि कोण सूक्ष्म कोण एट कि कोण सूक्ष्म कोण कारण देख 90 डिग्री रो छोट दृष्टि ताले केतोटी हला सूक्ष्म कोण 3टी एट कि कोण देख ये 90 डिग्री वाला दृष्टि ना कोण 90 डिग्री रो बड़ तेणु हला स्थूल कोण केतोटी 2टी ताले समकोण अछि के आधारे पिला माने समकोण अछि समकोण ना तेणु ये कौन लिखा शून्य ये मुझे लेटर लिखी कहल इंग्राजी कैपिटल लेटर कौन ये जदि है रे देख केतोटी कोण सृष्टि कर ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ताले केटी कोण है केतोटी 4टी कोण ये लिखिदेवा 4 ये लिखाई आम केतोटी कोण मोटे केतोटी कोण सृष्टि करुच्ची आउ कि कोण ये आम सजाड़ी लिखा से लिखिदेला तुम सब क्लीयर हो विषय देख धारणा पाइज बर्तमान 4टी कोण ये कि कोण आदि सूक्ष्म कोण अच्छे कि सूक्ष्म कोण ना ये केते लिखा 0 समकोण अच्छी केतोटी सबुगुड़िक समकोण तेणु कई 1 2 3 4 ताले समकोण घरे 4 लिखिले आउ ये अच्छी कि स्थूल कोण ना ये भी 0 बुझेगा वर्तमान आसिले ये कि लेटर लिखी ये फिर देख केतोटी कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण केतोटी कोण सृष्टि करुच्ची 3टी कोण कि कोण सूक्ष्म कोण अच्छी 0 लिखा कि ना स्थूल कोण कि ना ताले ये विषय कोण समकोण है केतोटी 3टी जो 3टी पाईगले 3टी ये जो 4टी पाईगले ये 5टी जो ये 3 सूक्ष्म कोण 2 स्थूल कोण 5टी पाईगले वर्तमान आउ गोटे लिखीचे लेटर कोण ये ने केटी कोण 2टी कोण देख लो ये 2टी कोण कि कोण देख एत गुड़े जान तुम मैंने कहीपर वर्तमान सूक्ष्म कोण हाँ सूक्ष्म कोण ताले सूक्ष्म कोण कईटी है 2टी अच्छी कि समकोण ना आउ स्थूल कोण अच्छे कि ना ताले एथुरु जानिगल एमती तुमको मुझे गुड़े लेटर देवी बड़ अक्षर इंग्राजी बड़ अक्षर केतोटी आ दिज्व तुम मैंने घरे सब तार एमती कोण बाचिकी केतोटी अच्छी सूक्ष्म कोण केतोटी समकोण केतोटी स्थूल कोण केतोटी एमती कोठरी काटी सारणी करी घरे बसी कर बर्तमान आ कौन करवा आम नवा गोटे ना है ना रु केमी आम कोण बाछा आ केतोटी कोण अच्छी भी जानवा ना नवा गोटे तुम निजर ना को लेकिन बड़ अक्षर लिखिकी
सेमती कोण गणिकी बाहर कर पारिबो। तुम सांग मानकर ना को लेखिक भी तुम मैंने कोण बाछिक लेखि पारिबो। आ द्वारा तुम पूरा कोण विषय क्लीयर धारणा पलि आसो है। तुमने निजे भी सब कहीदे पार। बर्तमान गोटे ना कह जेकोसी ना गोटे कह देख मुझे नेहा नेहा NEHA नेहा ये तुम मैंने ना सब नब आग यहाँ बुझी सार है। जो लिखिले नेहा तादे केतोटी कोण कि कोण अच्छी केतोटी कोण आग आपको फेर बदल दबा जगह है। देख ये लिखा केतोटी कोण सूक्ष्म कोण समकोण तापर आसला कोण कौन पिला माने स्थूल कोण। ये तीन कोण विषय आम सब धारणा पाइले तो सब गुड़ को आम ये तीन कोण विभक्त कर देचे। तीन कोण विषय आम बर्तमान से विषय पढ़ुचे। ये देख नेहा लिखिली ये बड़ इंग्राजी बड़ अक्षरटी कौन ए केतोटी कोण अच्छी एन रे केतोटी है दुईटी। आग कोण गणिदेवा मोटे केतोटी कोण अच्छी तापर ई रे केतोटी बर्तमान पढ़ी चारिटी एच रे केतोटी ए रे केतोटी बर्तमान हिसाब कर पार तुम मैंने केतोटी कोण है मोटे ये है दुई ये केतोटी चार चार दुए छटी ये है एच रे चारोटी कोण है केते 6 4 10 ये ए रे 5टी कोण ताले ये है 2 4 2 6 6 4 10 5 15 ताले केतोटी कोण मोटे है 15टी कोण अच्छी कौन ए नेहा नांटे 15टी कोण अच्छी कि कोण सूक्ष्म कोण केतोटी 1 2 एन रे 2टी ए रे 3टी केतोटी है 5टी ई रे केतोटी देख समकोण केतोटी ई रे 4 एच रे 4 8टी है। आउ स्थूल कोण केतोटी आसिला ये रे आ तो कोथरे ना स्थूल कोण अच्छे कि ये समकोण हो गला ये समकोण हो गला ये सूक्ष्म कोण 2टी ये रे अच्छी 2टी स्थूल कोण ताले एठी 2 ताले हे गला 15 8 5 13 2 15 है। ताले एमती आमर टोटाल नेहा ना रे 15टी कोण अच्छी ये कोण अच्छी। बर्तमान तुम मैंने तुम निजर ना लिख ये सब निज ना लिख तुम 5 जनकर सांगर ना लिखिकी ये केतोटी कोण सृष्टि करुचे कि कोण सूक्ष्म कोण केतोटी समकोण केतोटी स्थूल कोण केतोटी एगुड़िक घरे बसी बसी तुमको काम दिया है बसी बसी कर। धन्यवाद।